ntabwo Imana yandikira umuntu w'Imana ubusirikare kabutsinze atanyuze mu bigeragezo. Kera nigeje gushaka ubusirikare muri 77 nandi umujeni rwose imbaraga abandi, ariko nabone uko abasirikare bari kugenda ari abasore bafite imikunjo, imyenda yabi bubashwe, ngomba kuzabaho. Ikizamini cyo kwandika examen écrit ndayitsinda, ndazamuka. Amina rero iraje, ndazamuka mu gupima ibizigira ndatsinda. Ahantu hose physically ndatsinda, banshira mu bagomba gukora ikizamini giheruka. Twagomba kukirangiza tukaje yitwa muri seyi niga ko muri Bugesera niho baje kwitoreza kuba abasirikare nyabo. Hariho rero ikizamini cyo kwiruka ibirometero 36. Bati rero abo twamaze kwemera mugiye kwiruka ibirometero 36. Kwari ukuva mu kigo cya gisirikare cya Muhoza hari Musanze tukiruka ahantu hari ibirometero 18 kugera ku cyahoze ari komine Nguri unakarere ka Nyabihu, ukiruka ibyo birometero kandi ukabihindukira ukagaruka. Ubwo rero turaca umurongo twirutse turi abasore 200. Bati rero turafata abantu 50. Ubwo rero muriruka mugaruke, murinjira turi kubara nitugera kuwa 50, abari inyuma y'uwo 50 mwikomereza urugendo muji wanyu. Ifirimbi yo kwiruka iravuga, maze dushiraho aya gisore. Buriya rero hari abantu birukaga wagira ngo muri bo nta magufa arimo. Turangije ibirometero nka 5, nari maze kuba ngo wa 80. Turashwekura turiruka, ndavuga ni ntabwo ndagarukira. Abazi uriya muhanda ugana i Rubavu, ndenze icyari komine Mukingo nerekera hitwa mu Byangabo, mpura n'uwa mbere agarutse. Ndi karabaye tu. Ndenze indi metero 100 ngahe, mpura n'uwa kabiri, mpura n'uwa gatatu, mbamuye n'uwa kane. Ntaragera muri Byangabo centre mbona bamaze kuba 10. Ku mutima ndi narangaye, nanje nkatiraho. Mbangatiyaho mbambaye wa 11. Kubera iki Imana izatanga ibizamini? Kubera iki? Uhereye ku gihe cya Ruhana umubatiza ukageza none, ubwami bw'ijoro buratwaranirwa, intwarane zikabugishamo iki? Hakuna mchezo. Mwebwe kuko muzi byinshi ndababwira n'ibindi. Nanje ngatiraho ngaho, abinyuma yanje ntangira kubareba inyuma, ntimurasigaye ndagiye. Ngeze mu Gataraga, uwari uwa 10 na kangahe abanyuzeho, ndabara. Ngeze mu Ruvunda undanyuraho, ngeze Yaounde undanyuraho. Ariko uko byagenda kose nari nkiri mu mibare myiza. Bigeze mu mibare y'abantu 20 mranje bandinjiye, ninjira ndumubare wa 20. Ubwo inyuma yanje rero hasigaye yo 30.
ndi icyitegererezo mu kwiruka. Ndi mu mibare idakojeje isoni. Barinjira bageze kuwa 49, uwa 50 arinjira batambika igiti. Hari abahungu baje biruka bari gupiganwa nayo niyo minota, baguye barambaraye imbere y'ikigo kuko batinjiye. Umwe muri abo umwanya we ninje wari wawibye. Basi nimutahe ndakunda. Abatsinze rero twe turi mu kigo turi kwidunda. Ubwo rero twagomba kuja mwa komanda umwe bandika adresse yacu ngo badukorere nimero z'uko tuziga muri CYA i Bugesera. Wa mbere arinjira, wa kabiri arinjira, wa gatatu arinjira akagaruka, wa kane kinjira akagaruka. Anje mbangezweho. Bandinjiye. Ngeze imbere ya komanda. Arambwira ati nyere ku kuboko kw'iburyo. Ye? Kiri kuboko. Nahubwo uwirukaga kagerayo wese bamutereraga kashe hehe ku kuboko. Buriya reka mbabwire inshuti zanjye, buri wese mu buzima aje agira itariki yo kumwara. Waba warize utarize, uri umukire uri umukene, uri umuyobozi uyoborwa, wabyumva utabyumva, iyi si ntabwo uzayicika utamwaye. Ntabwo bishoboka. Uzamwara. Nyereka ukuboko kwawe. Amaboko yanjye uko n'intara yakarabye niko yarameze, ariko nagize mu batsinze, ndi mu mubare w'abageje bate. Kuki Imana izagerageza itorero ryayo? Kuki izariho ibizamine kandi ikareba n'ibimenyetso byo yabahaye ko babifite? Ntumbaze ibyakurikiyeho, nabishize mu nshamake ngo buri wese azagira itariki yo kugenza gute. Najugunywe mu cobo ca metero 3, nakimazemo iminsi 3. Bangiriye impuhwe baza kunkuramo, ndataha ntaha amara masa. Twese ubuzima bwa gikristo turi abakaturika twararimbaga ngo twaremewe kuzaja mu ijuru, niho twese tuzabaho iteka. Wapi? Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bw'ijuru bugenza bute? Buratwaranirwa, intwarane nazo zikamigisha miki imbaraga. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Hahirwa umuntu umuki mu ndebere ko handitswemo umuntu. Yakobo 12 rimwe umurongo wa 12. Mu ndebere ko handitswemo umuntu. Umuntu harimo. Hahirwa umuntu wihanganira iki ngo ibigenza bite. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Murebe interuro kwivuga kuko namara kwemerwa, namara kugeza gute, namara gutsinda ibyamugerageje, azagenza te, azahabwa iki? Ikamba rigenje rite, ritangirika, iry'Imana yageneye bande abayikunda. Kwiringira
KWIRINGIRA ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14